doing. But be interesting oti baby o nipa no ti krofo froso and watching you onu ade na akoso okuro nim onu num saa na udi ade a wotina kumase di ade wo sampa wuso free sampa uti kumase na udi ade wo sampa enkrofo na wudi wo so hene no eti baby na wo uti baby asemo ye kire obuku be Ghana ha nyina open semtro ne a wagimi a wonim nyansa oye daft and empty a say jimi for kwase aba na ye friend ya titi no ya titi hwe me kan sama kire wo ni perform tantan te say such a useless thinking uncultured swine, a shapeless pig like you etimi bie wano eye wadwene say obedi di asantema atem no abomenhia kutia wo ya boapa ya titi usu free sampa hwe so free sampa anase no kwese o free sampa obehu say efretete sampa akonya no e otumfo say to the second his royal majesty the incomparable king of the Ashantis ne dia obehu say wonana no mo de sampa baaye no efretete no musum sikadwa enti ontina o keka nkwase asem saa ya titi judgment wajimi wa Ghana ha no mache the enti some of us na yemfiu ni sa wo de ya ene yense ye de ya yenu na yekita kra baako kredin baako enti na wujimi ane ayedini ye hwe ya titi judgment no na ubu ba yenso yetebe se ubu ba yenso yetebe kwase aseme na kan sa no ana yewra ana ohine no oti kumase anu na odi ade no wabeka kire so wo the confusion akwatu obi ntam ya titi wafunu wo uyefu kutu se nchine boto papa no odi ade okumase ha no se wusu wu modi nti asie modi papa no odi ade okumase ha no ya titi wabeka kire wo se wo the confusion akwatu obi ntam e okuro bi so judgment no ha usi ebo wiem se de wo kan ho ma wo soro wate wo de wuchimi na wo de ti wonia TV wanum na jo mahama ne NDC for ba opa na wuchimi ya na wafuru akọ station fufuro no se wonsue nyansa na okoso tina akra ho jimi wo a ho ade efe be ya wo tan wa bodam papa ade ya se obi di ade wo kuma nice ga Obusia on say we ni nsema ya na de bia ma ye kina so ya na ye ka president mama asem no e say yewura ensema enche bia de betu bia ohu de ekoso wohu de ekoso asema Sadiq Adam bisa wo ebinie. This is the true reflection question na Sadiq Adams ebisa wo no nkwasiafo bi say nti na sansem wo obi ade bia why na adwen say wo hwe Ɔbaa pa wa betena se chese wo be kan kwasiasem just because wo feel say waje kakra we say no na wo say president mama wo apprehend wo mo na wo chi wo mo we say mo na wo say wo chi wo mo asema Sadiq Adams ebisa ye we munti na obisa asasem we num say na wo say president mama e chi wo mo betena radio munya eyi a wo feel say na wo nya TV so tena platform bi pese wo che say o maje kakra nti wo so mo kika de ensem hunu sabi na o kan o kika nkwasi asem de na benya film ohun se wankasa aka asem no so ohun pe papa wo chese ya pam wo onua nti no wo be pet trend wa ha se wo be kan asem afori asantefo se de be ya ye be trend wo so yi na baby audio fan watiti we nam na ya na me ka kire panimfo se president mama sadie we audio ban e beginning of a disaster adie we ya president mama audio ban e beginning of disaster esan se obi kasetia na ye chi wo mu a ne kwan so anu na emom obi kasetia ye wura na se ya anya ne hwe a wan hwe ya de obeti no ntia sempa ahwe ya de be so memro ntia sempa enti we say this law now mo initiating is the beginning of disaster obekasa be kan law now president Mahama Ediaban is the beginning of disaster but obi wa ma on timase you all have with political lens inyantiase so have me with political lens a unyantiase because hwade bi se ye obi kasa na emrani ni bedidi a ne kwan so anu na emom so obi tina se e kasa tia yewura na se obi amfa ana se ya amfa na amfa mra kwan so de a ya ankoche na otina TV so kasa tia yewura na ya ankoche na ahwe ya wonti asempa
eno na mpesa me kire the beginning of disaster no sana me kire ahwe ya onti asempa hwe se ono wanya ho e kasetia yewura na o sampa no dia sampa no dia sampa no dia sampa odia abusua ya titi nsem fo a okan ye yentie bi ene the social media ede ye no yentie mra suffering but obi interesting ti oti baby o ni pani ti kuro foforo so and wo chinchi onunu ade na ekoso wo kuro nim onunu mu saa na udi ade a wotina kumase di ade wo sampa wuso free sampa uti kumase na udi ade ya titi judgment no wajimi wa ha Ghana ha no mache bienti asam obas na yenfi ni sa wo de ya ene yensi ya dia yenu na yekita kra baako kredin baako enti na wujimi ani aye dini ya ho ya titi judgment no na ubu ba yensi ya tebe se ubu ba yensi ya tebe kwasa sema na kanisa no ana yewra na ohine no oti kumase anu na odi ade no wabeka che so wodi confuse na kwatu obi ntem ya titi wafunu ni uyefu kutu se ntine boto papa no odi ade kumase ha no se wusu modi nti asie modi papa no odi ade kumase ha ya titi wabeka che wo se wodi confuse na kwatu obi ntem e wo kuro bi so jajimino usi ebo wiye nse de okan wo ma wo soro wate wo da uchimi na wo ti wonua TV one na ya ma na ni o pa na uchimi ya na wafura ko station fufuro no se wansue nyansa na okoso tina akra ho jimi onwu a ho ade efe be ya wo tan wo bodam papa ade ya se obi di ade wo kumase na wo kreti confuse wo kuro fufuro so wo bodam papa no ka cho se wo ni kreti confuse na ma obi waka bibia chiro uye politics anasa uye wa no pa program ahese ye moya manza modi ai papa ne mbe ko ne bia ka ye ne kasongo ye uko pedro na wunya sisas na wafu na ne wafu na ye kapu no sa bentwa na etonte ana to na wa ne din so kwa ye kasongo ye ya titi be one wasiaba Sarakatema mama mi eka hwe enemi bu ofu bruta Ghana ha nyina open semtwereni a wagimi a wonim nyansa oye daft and empty a say jimi fo kwasiaba na ye friend ya titi no ya titi hwe me ka sama kire wo ni pafon tantan te say wo such a useless thinking uncultured swine a shapeless pig like you etimi bie wano eye wadwene say obedi di asantema atem no abomenhia kutia wo ya aboa pa ya titi usu free sampa hwe so free sampa anase no kwese so free sampa obehu se efretete sampa akonya no eye otumfo say to the second his royal majesty the incomparable king of the Ashantis ne dia obehu se wonana no mo de sampa baaye no efretete no musum sikadwa enti ontina o keka nkwase asem saa mame ka asem minchiro emra akonya eto wo sampa no abranti efe no Farouk Samodua momo ka say wadi akonya no be say 10 years no na common sense tells you say nipa no wadi akonya no be say 10 years ni 15 years na so ogusu di na akonya aden na dadada ni en gazette no so wadi akonya wo Ghana ha ni en gazette wa masa hwe onyo hene because aban recognize o tie ni ye jimifo na uye nsemtweroni na wonim bebi kura usua anase obisa emra akonya eto wo sampa no munti asem ni ye pa o abrante Farouk Samodua eka se akonya no eye ne dia ona esu di hene sansu na nana saba jafla enso ka se ono enso ana akonya ne ye ne dia emra eba pinche na ye hehe no ana omu nyina atam asem no no de be pie mo menhia munti asem ni ye o omu de be duru otumfo se to second opem so anim no opem so eti committee ana osa ekọ abosondem esa ko bisae na emra otumfo ebebu asem na me wo menhia munti asem ni o otumfo ka asem bi eyame de pa o se sikadwenti me wo sikaso no bia sikadwenti men ka asem wo hane ama koto bia wo Ghana bia asesa no because me de no kure ene ye adwuma wa ha ye di asem ni wie ye no na abrante Farouk Samodua no
ɔne ne maame na busuafo de kopie mo mention no na wadi for say true do abrante na ante ne ho ase ɔmo sa de kopie mo court ɔmo de kopie mo court bono original house of chiefs ebe join case no na ye di asɛm no high court wie no na abrante Farouk Samodua na said before eno ana high court no share bono original house of chiefs say ɔmo mfa na Saba Jafla no document emra National House of Chiefs ni gazette no tie Jimmy for ba ya titi na yen gazette no eno ana nana do ma hene ye na dwene se enya ade a ode beba na ede abachina eno ana ma court no bufu ye ama judge no e chi nana do ma hene kura contempt because on for document mra ode enne ochina wo be ko no no omo a court na so mo no no omo ntokwa until later na court no chain contempt and say no original house of chiefs ya chi omo contempt no e no omo pepere omo no document ne ba ye ana enrich ya gazette no e wo National House of Chiefs enti se woni bibia ubisa ana oti kumase na ade ana mpanimfo modema asem ko menhia na asem modema asem ko kumase a ana mo asem ko obi wo kumase so oni mamo a na eche se madwene wo form ade no wagimi sa osi egu onu mu prekesen se rewe kwa wate abuofo no useless girl eye buade wate enam so maame no papa anti 2 year na mo gimi na mo nim nyansa ye titi mo kurase tena wanyimi a wo se ne proro obi abie na no kan kwase asem usu fi sampa wonim se sampa efiri tete ana se wo nana no mo de sampa bae no omo sum sikadwa wonim se sampa kunwa na yotumfo de a what you say adan enti kwanya platform as a journalist ne eso ye ne se wo kan kwabom odo ene kro ya asem minua bebi abedru de mumie nyina nka mum ne nya baako ya ka akire wo mpuntuo ne mpuntuo enfama ye man sampa na wo ba ya na me budoma ahene na de na budoma ahene a ya wa right so budoma ahene obi anu ni problem ba bebi anokra da no yes ye de to nokra eye baako pe there is nothing called subjective and objective truth ya titi ennem de free so what jimina nim nyansa na o ma me papa o ma titu yi o fi say journalism ye aboa gba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  enam say TV3 phone so ye empty and daft nti eno nti no mo pam wo no o fi say journalism ye ntiatia mu kwasia unya dokono makoma sesi ne diwi a no ay tofo te say ebinika no abegino akeka nkwasasem su nyansa unnim bebia bisa suade ya titi chimifo kusua ensem ni bi no watietin ebufu chese ebufu ankasa no shobe on da me nchen no shapeless lady ono na ekasa chese o kasa me bia ati acha me de maka me se sansensem wi yewura anwe ya onti asempo obi kasa tia yewura sei na mo anche no onti asempa no kura eba akopɛ na ye ka ne sa no enya agro jo ono no enya ho tena chese ebufu kura ebusia ebufu misro feel na so che wadwen comment section ye share comment section ne enkan sebui esan say these are the things that ekoso a ensemfun say ya na ekoso a obi tia TV so na o kasetia yi no afa ne ho adi ye nya ne hwe ye nya chese wo wukura na atwi wo pese yadu di on wo pese yadu di na atwi on wo de fa ho bra ebusia Filipina che wadwe comment section me da sa hwe me makra wo asa mo no peso to bi bless na mu ba si kedwa abanda se be huleda obi a tu ni sano John se se be o tre bibia na mo tre so obi aka na so biba mi nke obi ano so to obi ano so obi aka ne de John le mo so kan na de wo no kura wo to paso no e no beka sabe me tu e de sikadwa ntimi wo ska sunu obi a se se be kan no to obi sikadwa na da de so sika so obi a ti be ska da da David ozo bia ni fo ya be ska to da da sabe so se na do kura embra ba di system say ya o se ba di system say ya bibia obi na na de wa kan ti ono be ka so ka ho let's obi na now ye na bia ka sha no nti o ba ka so ka ho
Esi kwa ni nyina me makwa. Se basa esi kwa no kwa ma o chechirem. Ya jo kakala. Ya jo kakara. Ofiri Ivory Coast no wa. O si so be fun da no wa. Iti obobu wo kakala. O si ni to kakara. Nimba. Se ne ma. Yo. Senyobo. Senyobo. Yerebo da. Samba Jafra. Omo bai bedru bra ye friend Jabra Jamra. Oso mo bai bedru se be friend Jafra. Senyobo wu Jamra. Senyobo wu Jabra. Samba Jafra ne di na ade. Samba Jafra ne di na ade. Jo. Samba Jafra wo kun wo betu ni bebo wo no mo kun ye. Samba Jafra se be o ba o ba kun. O betu ni bebo wo no mo kun ye. Ewo Jamra ho. Ewo Jamra ho. Ano no se be o su kun wo di ade. Samba Jafra no nene sampa no ba e di. Samba Jafra no no ne sampa se be samba di e da so no. Woni wo hne odi kan. Ono he odi kan. Yero wo da wo ba ko ne ba ne wono ne woni ohima wo ho. Yero da o ba ko ne ba ye ono no ba pa nya no dilechi. Senyo bo yero wo da na Samba Jafra ti ni nua ba. Senyo da na ya ba Jafra ono ni nua ba ono ne ba ye no. Woni di ade. So ne di ade. Ono wo yetumba. Ono wo yetumba. Ana yetumba wo yere kusa. Ana yetumba wo yere kusa. Wo sa wo yi na ne on tap. Ono wo yi na ne ya na. So. Yere kusa na wo no. Yere kusa wo no. Wo sele kusa. Wo sele kusa.